Helo. Croeso i'r Striim. Dwi'n jyst yn mynd i chwarae mwy o arcaders. Os di rhywun isio joinio fewn, neu ymuno. Nope. Fel arall. Sit back and relax. Lle gorau fi reid. Iawn. Dwi wedi unlockio o dim. Swn licio cael y dog collar yma heddiw. Os bydd yn mynd i llefydd residential. Buried City neu Blue Gate, dwi'n meddwl. Dwi'n trio Buried City. Free loadout am wan, os dwi'n trio... Beth yna? So rhywun arall yn chwarae... Iawn. Dwi angen mynd i residential area i fi cael... Roedd y gameplay lawr chydig. Dwi bell. This is Tianwen speaking. This your frequency raider? Hope you bought that ferro to your houses. Heavy ammo punches through arc plating better than most. Okay. Don't bother them any missions am one. Ooh. Another. What's a Sith yma do? Oh well. Fucking ammo, I don't know. They've wandered in. Okay. Friendly. The boy ar gwylach gwyth hwnna. Lots of activity yma.
No! Vad fan fint det var. Oh my god, det måste gå nights med mig. Spär du şimdi ben. Şimdi ben ne bir loot. En bit special ond. Okay. Okay, short run hwnna. Nes i ddigwydd bod ti'n mynd â free loadout. Ie, mission hyd o. Pharaohs are basic but reliable. Dit is dat really. Oeh, ja. Nah. Reload out. Hey! Hey, ideal. Ja, ti'n gorau neud ti'n gorau neud ti'n gorau neud, beth gael efo.
tutorial eto. Ond dim yn hir iawn o beth dwi'n gofio, 10 munud di o. Ynddi, dwi'n cael shout fi bod ti'n... Dwi'n shout os ti'n cael y gêm a dod i fewn iddo fo. Dwi'n rili angen color. When facing a drone, a careful shot to the thruster is far more effective than riddling them with bullets. Ie, sy'n byd yn... Sy'n byd yn cario drosodd. What the hell? Oh my god, that was stupid. Bullets. Ooh, dwi'n yn cat's bed though. I love it. Come on. Shit. Either.
Oh my god, dwi'n rhywbeth ni. No. Ella dwi'n neud bad call yma. Bod y boi fyna. So be. Cytbelsus dwi angen y bag. Y trick ydi pan ydych chi'n low level ydi ddim gwrando ar y TikToks. Okay, friendly, friendly. Oh, come on. Hey there. Check this out. Byddwn ni ddim yn lladd yn gilydd. Okay, let's go. Oh, mae solo queueio yn reit tense. Cos ti'n cael hynna, neu ti'n cael bobl yn syth i chdi. Sy'n scary as... Dau small run dwi wedi gwneud. Felly mi cael... O, ar y thing... Yn haid. Hai. Hai. Hello. Oen, dwi'n yn y chat, oen, ys ti yn y chat hefyd. Dwi fod yn ei bach o duos fo oen yn. It's hard remembering faces when people... Beth dwi angen dda? Okay. Repair shield.
What? What? Okay. Beth dwi'n action gallu neud rwan? Gear. Dwi'n mynd efo medium shield, de. Hello? Helo! So fi? Dwi'n gweld Ah, chdi. good ti. Rhywbeth yn mynd really weird efo headset fi. Fi'n gwneud y tutorial, ac wedyn gallu siarad I ti trwy'r game audio neu rhywbeth. O iawn, oce. No probs. Hwna'n probably peth gorau. Weird, Be doesn't if... Oh. Oce. Ta ma Owain yn neud hynna, na I neud un rownd arall. Free loadout. Y reswm dwi'n free loadout ar hyn o bryd ydy dwi'n really isio dog collar. Ti'n upgradeio thing chdi. Os di rhywun yn y chat a gallu deitha fi os di y sign yn iawn, dwi hefyd yn gwerthfawrogi hynny. Diolch yn fawr. Oce, lle dwi. Dwi'n lycio hwnna. Mae'n mynd i fi fama fo tro. This is Oda the Red Tower. Did you bring those grenades, Raider? Yeah. My new designs look great on Un paper, gorach. but I'll need someone to chuck them at some machines to know anything for sure. Owain, os ti yn... Gwrando na fi, ydy Steam efo chat? Ydy Steam efo open voice chat? Dwi actually ddim yn gwybod yr ateb yna. Dwi actually angen hwn I wbeth. Na, dwi. Dwi'n siŵr, mae yna ddau wahanol math o chat yn Arc Raiders. Mae yna proximity a... Oh, gosh. A mae yna... ddim proximity. Oh, stupid man, Lewis. Pam nes di hynna? Pam o'ch ti'n meddwl hynna'n iawn I wneud? Oh my god, Lewis. Mad lad. Shit. Friendly! Friendly, I'm just getting chased. Friendly, friendly. Oh, baba.
Dwi'n i fenna do. Pam dwi'n neud hyn? Dwi absolutely ddim rheswm un bach agos yn hyn. Ia, jyst fi bach yn un. Dog collar. Oh my god, come on. Oh, come on. I'm doing it. Oh my god. Oh my god, what's going on here? Oh, dog collar, dog collar. Gofyn am lot. Yep. Be I rownd, ha? Maybe. Maybe cut my losses. Head home at the southern station. To be honest,
Mediocre run. Mediocre run. Fair though. Good. Oh, yeah. Made it back, huh? I've got plenty of heavy ammo in stock, should you want to tear through some more arc plating. Call a supply drop, then grab... Don't forget about searching the drones after you take them down. If you need more grenades, you can always build an explosive station in your workshop. We've had to build our topside infrastructure in stages. Our engineers keep being chased off. Okej, vi ska nu. God. Oh my god. 60,000 pounds. Meneer Trader. What can I help you with? Need a quick repair job? A checkup? Maybe a few miracle cures? Just name it. A wise purchase, says me, the expert in staying alive. Ben je veel van me met? Oké. Is. Nou, er gewoon. En. Okay. We lost a shit to him. Bedringen i upgradering. Wat een krijgen. Tell me wat ik kan stoffen. Okay, mechanical component. Du vill kräva mechanical components. Okay, batch. Fine. Oh no. Simple gun parts. Just the tools. Fireball burner, toaster. Du should die fucking recycler die toaster. Ooh. Okay. So wat het hij recycler yma. Ett kattspel den hämtar du går på vägen kattspel vet du. No!
Balance of synthesized fuels. Ooh. Dwi'n gallu yn handi. Oce, ti'n... Sut ydyn ni yn... Hello. Hello? Ti'n clywed fi? Ah. Audio. Yndw, mae gan... Os ti... O, mae gan ONT. Party voice. Open microphone. Oh. Ti'n clywed fi an? O, ti'n dod allan o'r speakers cyfeirio? With headset. Diolch game. So, mae yna settings ti eisiau newid yn y voice chat. Oh, yeah. Voice chat, yes. Hefyd, mae yna party voice chat a mae yna proximity voice chat, there. So, ti eisiau neud party... So, ti eisiau neud party voice chat yn... Wel, wan, ti eisiau neud party voice chat yn open microphone, dwi'n cymryd. Rwy'n fi'n trio dewis a chat, you know, a headset fi'r Arctis 7, mae gen I dau outputs yn fi. Yeah. As soon as rwy'n fi'n dewis chat, dead. God. All audio gone. Oh, ddim eisiau angen prynu headset newydd. For God's sake. Dwi ar y borderline i cael headset newydd. Yeah. Ond, It's just software glitch. mae yna push to talk. Dwi'n neud proximity chat, push to talk. Yeah. Dwi wedi cael proximity ar push to talk hefyd. Mae hwnna ar bwtwm ar mouse fi. Cos dwi wedi iwsio fel lot. Don't shoot. Beth ydy? A bit os ti'n di googlo neu di bod online o gwbl fo'r gêm yma. Y general consensus ydy. Mae solo queuio, mae pobl lot mwy neis. Mae squads yn lot mwy ddim neis. So... Yeah. So dwi wedi gael... Ydy'r voice ti wedi newid? Oh my god, mi yna! Mae yna voice changer, in-game voice changer. Oh my god, mae hwnna'n weird. Yeah. What? Ti'n gwybod fi wan? Beth am un hyn? Oh my god, yeah. Yeah, mae hwnna'n... Oh my... Hey Raider, can you hear me all right? Hey Raider, can you hear me all right? Good. Diddorol. Dwi'n ar gyfer... Ei, Summer Nicole X, iawn. Wyt ti'n di sticio efo'r... Dwi'n ar gyfer fatha... Cyddiad... Pam sy'n nhw'n gadael chdi neud hynna? Ti'n gallu'n gwneud y roleplay, like... Roleplaying. Faint o weithio mae hwnna wedi dwpio pobl, mae nhw'n siarad efo gamer girls. Dyle fel fod yn... Dim Raider voice, dyle bod yn VTuber voice. Confession time, right? Oh. Let's go for your PlayStation Home. Yeah. Oedd fi a un o ffrindiau fi, rydyn ni'n mynd ar PlayStation Home like, a couple o weithiau, just like pretendo bod yn merched arno fyna. Yeah. A roedd pobl yn prynu ni stuff. Just like gifts am like an apartments and stuff at PlayStation Home. I don't like... We've been really like... Man, roedd ni'n like basically golding a fi. Like, oh my god. Pryd wedi wedi, like, roedd fi'n 12 neu rhywbeth. 12-year-old just... Dupo! Pobl ar PlayStation Home, fi'n like, yeah, fi'n hoffi yn y DJ set am yr apartment. O, roedd ni ddim yn dod voice chat, roedd e gyd mewn, like, blooming text chat. What? Yeah. Yeah, roedd fi'n weird. Mae'n rhyfedd, nath neb dod o bethau fi'n ôl. Un thing eich eisiau newid de, os i top a audio de, a dyna night mode on. Night mode on? Yeah. 50 ma Mae hwnna audio. yn emphasisio fatha footsteps, seithi, pobl eraill yn clywed.
Night mode. Oh yeah. So hwnna on, ti'n clywed steps o bobl, ti'n clywed stwff sy'n dychryn chdi'n well. Okay. Dwi hefyd wedi clywed... O, mae cerddoriaeth yn mynd uwch hefyd. Dwi hefyd yn mynd i newid y crosshairs override hefyd. Yeah. Huh. Crosshair... Green. Green, sure. Okay. Ti'n barod i fynd? Ti'n gael deluxe hefyd? Gynna fi pŵ man, ma'n gael o'r fi, cos gynna fi pŵ am. Iawn, oce. Pŵ man? Ti wedi gael gwynaf fi? Ble mae'r... O ie. Iawn, nawn ni i'r lle cychwyn a dwi am ni free loadout. Free loadout? Oh yeah. So ti'n mynd colli'n byd. You'll be given a random set basic segment gear. Cool. Un thing ti'n cael ydi free loadout kit. Wedyn, os ti'n gadael y map o hwnna, ti'n gallu redeemio am shield. Ah, nice. Dim am shield, yn beth arall. So, beth gyntaf swn i yn awgrymu chdi wneud ydi unlockio bod dim yn y workstation. Yeah. A wedyn hefyd lot o cash i cael sort inventory chdi. Ti isio upgrade inventory chdi ASAP, really. Yeah. So, I need to scavenge the hoods. So... Go to the old battleground. Only loop your own, just helps them. Yeah. Hey, cowboy crew. Calling a drop from a supply call station. Just keep your gun at the ready when one comes down. They tend to be like tiny flies. Os ti'n holstio weapon chdi, mae'n gyda lot llai egni. Hedge holstio. Oh yeah. Nice. Yw'r map yr un peth ar fel y beta? Dwi'n meddwl, dwi wedi unlockio maps eraill. Ah, okay. Oh yeah, rwy ddim cael maps eraill. Ti'n gwybod neud hyn a hyn o... Yeah. Sgolwg o gowns. Dwi just wedi bod yn iwsio free loadout am ages a just hell stockpilio stuff. No. Lot o stuff dwi'n dal. Oh, friendly! No, fi'n neud yma. Gawn ni helpu boi yma. Yeah. Oh, what is this gun? Gadael y boi yn y thing yna. Don't shoot! Yeah. No problems. Oh my god, man, ar tan. No, man. Dwi'n cerfyd mewn i'r tan. Oh, mae'r gun fi yn like one-shot rifle thing. Oh, beth Pharaoh. Yeah. Ferrero Rocher. Okay, gadael y boi yma yn de. Hwn ddim fatha Hunt Showdown. A pobol bach nisio chi hwn. Mae'n eitha, mae'n fel, beth da fe, Escape from Tarkov? Mae hwnna, ond fatha dim dickheads. Yeah. So hwnnw yn fatha one-shot kill scenarios.
Dwi wedi cael hyd i PDF sy'n edrych chi be recyclo, be dim recyclo. Ie. Ydy, ti di agor hwnna wan iawn? Ti'n cael... Ydw i'n cael be? So ti di agor hwnna wan do, ti'n cael stwff hwnna? Ie. Fes di fel stream dat hwnna? Ie. Wyt ti di... Probably. O, hefyd de. Hyd yn oed os dwi di agor stwff de. Ar un fi fan o wan de. Hyd yn oed os dwi di cael o de, just agor o, ti'n cael 500 XP. Just am search. Oh! So rhywun yn yma. Ie. Dwi'n meddwl ni'n scavenger hwnna, cos maen nhw di unlockio'r thing yna. Ie. Beth ydi e? Ti'n gallu neud rhywbeth o fo, so mae'n chwrth y fyny, ti'n gallu harvest efo. Ah. So... Dwi'n gallu bod yn scavenger rwan, a just... Ie. Wel, ti'n ei blagio. Ond, agor bob un chest ti'n gweld, hyd os ti di agor yn barod, ti'n cael XP yn yna. Ie. Sgwch chi beginner missions angen i wneud yn agos? A dyn ni wedi gwneud e, mae fe'n literally visit site efo loot item. O, ie, oce. Mae fe'n yn air. Oops, yma. Oh my god, mae yna un rocket one, what the hell? The rocket robot. Chase di fôn. Na. Mae'n ymladd rhywun. Ie, fel arfer di free loadout sy'n occur. Whoa! Jesus. Yeah. Okay, faint amser sgan i'r ola fan? O, 24 munud. Okay, ond i'r... Nice. Let's go to water treatment Water control. treatment. Oh, we're going loot 3 containers. Loot 3 containers. Yeah. Yr unig beth crap am y gem ar hyn o bryd ydi, so ddim duo lobbies. Mae o either yn solo lobbies. Mae big glass ma. Surveyor, there. Surveyors. Mae hi yn... O, na, okay, sorry, hwnna. O'n i'n meddwl na... beacons, ie. Dwi wedi bod bach yn hyrwyd. Oh shit. Right above. Mae wedi gweld ti, mae'n flying in. Sut i thrusters nhw gynta? Nice. Dog collar dwi'n clywed amdano hynny bryd. Ie. I unlockio step 2 o'r... Hein ar ei handi fyd. Arc probe, over there. Ooh, yeah. Idiot. Nice. Oh shit. Nice. Oh my god, oh okay, that's good. Ma nhw'n reit fragile i sŵn da. Yeah. Hein de, ma yma de. So y thing yma. O, dim yma, shit. O, fe. Mae'n rhai o'r buildings yma, efo chi'n gallu canisters yma. Yeah. Ti'n gallu rhai canisters. Mae'n dal dweud 0 to 3 containers. O, mae containers wahanol.
Ia, di breach... Ti isio gwybod sy'n dweud search and open and breach. Gweithio gwni beth o'n yma. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Stal fyw? Dwi'n mynd blast o fi allan y Alright, mae hynny yn... Dwi'n rhedeg camu nôl. A wedyn... O, gyd hwnna. Useful parts. Here. Shit. No! Oh, Jesus. Fyddi, o sŵn yn litho'n gem yma, cos rwan. Ie. So, rwan... Gwneud choice rwan. Ti efo full loot. Oh, sh... Ie, ti'n ôl Mae'n huge, beth Ie, dwi'n dwi'n gwybod. Dwi'n not fynd yn y bwrdd fawr yna. Dwi'n meddwl ddylen ni exfilio wan chdi gwrs nhw. Mae gen i dal... Mae angen agor 3 containers. Oh my god. Oh, mae wedi gweld ni, mae wedi gweld ni. Oh my days. Oh shit. Oh shit. Oh shit! Oh god. They're driving in, they're driving in. What a gun hidden ass. It's gonna be a path. Pedi'r problem efo free loadout ydy... O, beth ydy e? Beth ydy nhw? Mae security cameras yn just neud sŵn. So ah! Oh no! Oh shit! Well, come back. Oh fuck. Iawn, dwi'n meddwl na ni exfilio. Yeah. I ni cael... Let's head home at the central swamp lift. Cos o'n i siarad efo Dydsi amdan profiadau ni. A y gwaith ddim yn marw. Yeah. Oh my god! Ah, my massive. Okay, ni just... Disgwyl beth o cam i lawr ydyn nhw, ni just neud feel yn Yeah. Ah, mae dal dweud 0 to 3 containers, so heb ffeindio container. Iawn, o'n ni... Apparently. Be dwi wedi dysgu o gem yma di eich just cutio losses. Heit. Mae'r containers yn y hydroponics, lle. O, it's just gonna help. Just dwi'n cael un shot yn gob. Dwi'n neud lot o dash runs fel hyn. Cos mae stwff sgynnych chdi fyna, ti'n level lot. Cos dwi'n cael, yn siarad Dynty, mae Dynty yn pwysio i look ac yn marw lot. A dwi ddim, a dwi di level o fyny lot cynt. Cael 45 seconds dwi'n sy'n eisiau cuddiad. Cos mae'n stwff dod yma fan. So dwi'n tynnu cuddiad fel hyn. O, pwysio bwtwm after 45 seconds the timer. Cos ti a fi'n isol a... Got a wasp overhead.
Neil. Hey, Dudzy yn y chat. Os ti eisiau joinio ni? Hey! Dwi'n gwybod sut ti'n ffeindio ni, Dudzy. So that's it, please. Yeah, so be dwi ddysgu di, chech ni just cytio losses o fo ti. Yeah. Ond, efo cash efo chdi wan de, os ti efo cash de, expandia inventory chi start to wear. Expanding inventory, okay. A music yn eich cael sorry. I mean music. Da ni, os ti eisiau joinio ni Dudzy, sut ydw i? O, ie, jyst ar y player name chdi i fi. Ag, o'n i, o'n i'n 4 player o ddo. Ie, oce. Which we just sortio. Os i'n sbio Striim fi, sbio stays... Fi di say stash chdi wan. A fi'n 184. Leid fi'n gweld o. So, dos i tab inventory. Oh! 16. Mae'n dweud stash 16. Allan o faint? Mae'n just dweud 16. O dan stash? Mae'n just, yeah, just oh dweud... my god, yeah, ti eisiau lot. Mae'n just dweud... So, clic ar expand, wyt ti wedi gan y cash expandio fo? Ah! 5,000 coins. Yeah, so ti eisiau... Mae gen i 5,000 coins. Os ti efo cash expandio fo. Cos sbio Striim fi'n sydyn, a sbio, mae gyda fi 100... Mae stash fi'n 184 o'n. Cos ti'n hel crap. Yeah. Right, did he expand of it? Yeah. Mae'n dal dweud just 16. What? Mae'n dweud... Mae wedi mynd yn fwy, ddo, os dwi'n scroll. Oh, okay. So fanna wan? Oh, we're just wedi gwasgu rhywbeth, like all. Mae'n dweud 46 out of 88. So fanna wan, cos gyda chdi free loadout a dod yn ôl. Gyda chdi free loadout augmentais. Hwna? Yn inventory chdi. Free loadout augment? Yeah. Mae gen i Combat Mark 1, Combat Mark 1, Looting Mark 1 a Looting Mark 1. Ti'n all? Oh! Yeah. Sorry, yeah, mae'n mewn o loadout yn barod. Oh yeah, free loadout so dyna bob dim nôl yn stash chdi de. So, lle ti'n gwario hwnna de? Gwario hwnna straight away. Dwi yn prynu loadout allan o fo de, a dwi yn cael pres. What, just... So, gwasgu sell? Na, rhaid gwerthu free loadout. So, dos i traders ar top fan de. What? Oh, right, okay. Traders, dos i Lance Clinic de. Yeah. A fo ti'n iwsio i gwario hwnna. So ti'n gallu prynu... Fai ma ti'n gwerthu free loadout augment chdi. Right. So, os ti'n gwerthu free augment loadout chdi, ti'n cael 100 quid. Os ti'n prynu yn y hein Combat Mark 1, gyd i 700 i lle. Sy'n yn sens. Okay. Yeah. Sut fi'n empty o popeth o'r loadout fi mewn one click? So, dwi eisiau double... So, os iddo fo, just double click a bod dim. Ar diwedd red, ti'n gallu mynd... Yeah, rwy'n just... Ond rwy'n just gwneud backpack. Yeah, ti'n gallu just gwagio fod y hyn o dyn. Trades. Ble mae'r sell option? Right click a... sell. A watcha beth ti'n selio, cos mae'n rhaid stwff ti angen y gyfer quests a felly, ag upgradeio stwff. So, os ydych chi disgod yr agor,
Dwi wedi rhannu thing yn Discord server fi. PDF o stwff sy'n iawn i recyclo stwff ti angen cadw ar gyfer certain quests a updates. Nes i ddechrau, o'n i'n just yn recyclo bod dim, a dwi wedi recyclo lot o stwff really pwysig. Effio fi fyny. So. Dudes wedi dweud adio fi. Hashtag dudes. Dwi'n meddwl fyna. Dwi'n meddwl hynna di'r... Hynna di'r... Mae'n dweud invalid format. Ie, hwnna'n un... Fel arfer... Show discriminator. Fel yma fod. Dwi'n siŵr fi'n dangos number ma ddim yn helpu gwbl. Mae'n beth gweld hi'n fi. Mae'n like starred out. Na, ti di linkio i chdi i... Yeah. Oh, show discriminator. Hide discriminator. Dwi'n meddwl bod dynty'n yn iawn dynty. Hwn di'n fi. Na, di'n fi'n chat. O, wyt e? Mae dynty dwi'n hwnna hwnna. So... Ah. 1, 2, 3... Number wedyn? 1, 4, 7. Oce, ddylech chi wedi cael... Rhywbeth? Ie, mae wedi dweud friend request sent. Gan fi hefyd. Ei, dyna ti. Dyna'n automatic. Right, it's getting dim cleanse ti'n faint o ti. Dwi wedi reitio efo. Right click ar y person fel yna. Dwi'n methu gweld stats chdi chwaith. Dwi'n meddwl sy'n gallu gweld stats. Yn gilydd set. No. Ddim siwr. Dwi wedi cael... Dwi wedi reid... Dyn nhw, dda? O, mae yna beth o battle pass sefyd, os ydi i... Ar y top. Reid y decks. Reid y decks. Ie. Great. Dwi'n hoffi cael battle pass. Woo! Ie, so... Dim ond battle pass ddo, paid o galw fe hynna. Decks, da. Sorry. Dwi'n methu aros i unlockio'r deck. Ar y... premium game hyn. Customization. Be ti'n mynd i brynu efo deluxe coins chdi? Dwi'n mynd i gadw i fi am wan, dwi'n meddwl fod o'n... Dwi'n hoffi'r cowboy outfit. Dwi'n joio'r cowboy outfit. Dwi'n meddwl gwybod faint dwi'n licio sy'n gallu mix a matcho. Ie. Ydy'r unig peth. O, gwaith lyco hwn, de. Dwi'n licio i space outfits. Na, nhw'n eitha odd. No. A dwi'n mysio chi rhy gola chwaith, cos dwi'n mysio pobol...
Hmm. Oh, level up reward, hold on. Purchase bundle. Oh. Anyway. That's it, ti'n gofyn brysur yn to customise cymeriad fi. Anyway, ti'n pat. Ti'n trio wneud fy ffasiwn. Ie. O, mi di'r standard default character mas di join ni. Iawn, syth fewn. Yeah. Ydyn free loadout? Rhaid fi'n troi y blymyn... Free loadout. Things like... Pob free loadout ti ai. Yeah. Wow! Fi di'r boen oedd yn neud fatha... Fideos am efo'r corff. Mae dyd sydd o'ch na boi yna. Fideos efo'r corff? Ymarfer corff yn yr 80s. By flamboyant. Dyn nhw fo? Dim clem. Okay, let's go. Matchmaking. Dwi'n gorau bod yn disgwyl I matchmaking o. Yeah. Cofiwch de, hyd os dwi'n arall I agor box a searcher box, EXP. Cool. Cool beans. Need some wires. Move like you mean it. Oh, box, pain, Something. Here. Mae'n grey. Magnets! Yay! Yay! Os ydych cofio agor searcher I gwag hefyd, EXP. Oh, okay. That seems like not bad. Well, amount of TikTok videos dwi'n gweld yn dyn hefyd. Nice. Love it. Fes ti'n clywed fi, ie? Yeah, ti'n defnyddio'r proximity chat? Neu party chat? Ie, mae'n ddau chat thing. Yeah, mae'n clywed fel proximity. Okay, un munud. Open. Oh. Yeah. Dwi wedi set your party chat I bod yn open a proximity bod yn push to talk. Be di emotes? G. Okay, wella? Oh, hwnna did. Come on, dance with me. We're in a zipline tu ôl ni. We're mynd I just check o hwnna allan. Dwi'n mynd I dechrau na zipline yn mynd syth lan rhywle. Hey, don't shoot! Whoa! Whee! Pas di hyd, don't shoot on. Oh, wow. Oh, shit! Paid mynd atho hwnna. Beth yna? Robots. I mow? Nah. Not right head, man. Sorry. Oh! Mae wedi hedfan rhwng I fi yn Fa ma, da ni. Iawn, oce. Na.
There. Mate, Oh. Courier, over there. Iawn, pa ffordd ddim wedi fynd? Let's go to the domes. Ooh. Hey, might you know like a big things wanna Aaron us. Oh yeah, okay. Only There. Oscar. Oh, no. shit. Oh my god, shit! Over there. Oh my days. Oh! What the hell? Wow. That's what I just Oh my days. mörker. Woo! Just sitter vi där. Okej, ella dim hynna oedd syniad gorau fi. So ffordd lawr hwnna fan. Nah, rwy wedi cwmpo. Somehow rwy ddim marw. Ie, mae'r Ddim force siŵr damage yma'n weird. Ie. Don't turn around for matter. Dim parachutes and everything. Okay. Na, oedd Os mae yna grapple gun oes, a dim parachute. Ah, okay. O, gan y drap yma. Here. Dwi'n really licio y ping system na game. Mae'n really bad. Dwi'n joio'r pinio. Yeah. Yeah. That's like... Dwi'n hofio am y thing sleidio lawr. Just conserfio. Hornet, down there. Ti'n... Oh. Ah! Whoa! Heavy Ah! sun. Ah! Dwi'n a tan! Oh! Be nath ddigwydd hwnna? Mae wedi mynd at tan. Dwi'n lawr. Lawr as in... Marw. Whoa! Yeah. Yeah, pa'i mynd lan ar top. Mae'n like ar tan. There you go. Oh, diolch yn fawr. Didn't gweithio? Oh, Ah, man. yeah, revive. Well. You know, awful stuff. Gwch chi hynny. A barren husk. Yeah. Mae'n a stwff yna. Dau low level o'ch chdi o'n. Diolch yn fawr. Dim I mighty level 8. Yeah. Oh. Let's get the Yep. shield charge back up. Yeah.
Nes i breachio'r robot pe? Do, mae record Yeah. I pwy bynnag ti siwr. Okay. I'm above that. Be sy'n mewn e? O'n i disgwyl stwff gwell. O'n i'n un o'r maps eraill gyna, ac o'na fath fucking massive. So dda yn Helldivers, y thing, walkers massive na. O, ie. Beth debyg I hynna. Oh, no! Ti di gwneud quest lle ti angen wires? Cos ti ddim wedi find out wires o gwbl. Oh, grisio. Na. Dim e, o. Y green wires and common wires. Dwi'n meddwl just common wires, yeah. Just wires. Rhaid ti angen, cos y llai... Rhaid nesaf. Just un mwy. Oh. Dwi lot yn ymwneud stash fi, dwi'n meddwl. Oh, dwi'n mynd. An arc probe. There. Hornet. Up there. Hornet. There by the dome. Hornet, the water facility. DLC. Hornet. The water facility. Oh my god. Mae'r gun hwnna'n ass hefyd. Pa gwn ti fel? Dwi fel Rattler. Rattler. Ie. Na, dwi fatha. Mae'r magazine Mae gen i Pharaoh. really fast. O, dwi'n joio'r Pharaoh na. Os o'n ti ddim yn cael fatha close quarters yw nhw. Yeah. Mae'n cymryd fel like 30 seconds. Yeah. I'll go. I'll land. Oh, nice. Oh, mana un arall yn dod inbound. Up there. Die drones. Wasp up there. Uh-oh. Oh, Godfather's it. So. No, not yet. Oh shit, a massive. What? Uh-oh. Oh, fucking turtles. Up there. Hornet. Ydyn nhw'n mynd I ffwrdd os ti'n, like, cuddio am? Yndi. Yeah. Dwi'n mynd I fynd cyn dyn nhw. Ond os ti'n ei sŵn tan cuddio, Yeah. mae'n cymryd fy amser nhw wedi. Watch this. Right your fancy, oh my god. Oh my days. Oh, Dwi'n meddwl ti angen bod yn like, oh shit, no fel. Oh shit, mae'n dod. Yeah. Blades grenades Shane. Y to ddim yn dda. Na. Efo'r power o. Gen I smoke grenade. Mae smoke grenade yn weaker line of fire nhw. Mae yn... Yeah, mae'n really da. Am y, like, elevator. O'n i elevator i ofa. Yeah. Mae yna dau yn nhw o blaen. Yn mynd i'r elevator. Ie.
Rwy'n dy mewn yma? Oh. Whoa! No! Yeah. Na, dwi'n dy mewn o. Dwi ddim help. Taking shield. Dwi'n weithio gyda boi yma. Na, sgan boi yma'n byd. Ca. No. Spit a mouse. What's it gallu? Spit a mouse. Some gun parts. Out Yeah. here. On me. Oh shit. A rocketeer. Rocketeer. Oh no. Oh, boy, wedi marw drone in hefyd. Spit a... Maybe just hell mouse, I mean, just... Hell. Sgyn ti ddim... Na, dwi di iwsio health. Dwi di iwsio bod dim. O, mae'n shield newydd. Lle? Let's move to that location. Fanna. Hey, a light shield. Just like swap it, shield. Oh, yeah. What's it called? Oop, reload out it. Yeah, so they call it. Oh, no. Oh, shield. Mae'n drone ma. Hornet. Hornet. But the shield him the challenger. Oh, shit. Sure. Sgyn ti power cells. I've got a sentinel firing core. Dim thing. Oh, yeah. Yeah, sut dwi'n ei power cells? Like, press... Oh, okay. L1. O'n i'n mynd allan gallu neud hynna. O'n i'n mynd i litio yn shield recharger. Oh! Oh, what's the man? What's the man? Oh my god. Sit in the beat. Oh my days. Yeah. She big a gun really curve in the point. Nice. Okay. There's someone who actually headvan mewn even in. Jeez. Bang am mynd. Yeah. Cofio fi fel rust, ti'n on a scrap run. Yeah. So you can't like full infantry and ti'n like, oh, dwi'n just station mynd adre. Yeah. Oh, fi hwnna. Ni'n nerdig. Yeah, they're punched. Maybe he can't help. So fi ddech yn mosg yn dod ti. Oh yeah. Peter Moss, yummy. A Hornet by the Lone Dome. Ti'n fan Inferno am iwsio power cell i charge your shields rhywbeth. Ie, chwyth. Si bydd gofyn Ferro rifle really cryf. Modern. Yeah. Mae Ferro Rifle dda os ti'n yn y grŵp fel hyn. Ond, ie. Os ti'n ar dy hynna, mae'n fucking awful. Gyda fi level 4 Ferro rifle yn stash fi efo add-ons i gyd. Mae'n Ond rhaid fair. Rhaid yn iwsio. Be dwi'n tagio, dwi'n meddwl mae'n rhaid yn. Yeah. Hornet by the Lone Dome. Cos... Mae'n rhaid yn syth i ato. Friendly, friendly! Friends. Confirming your request. Just hang on a second. Dim mwys mynd tystio boi ma'n chweud. Elevator is on its way.
gael 90 seconds gan hwn, yma. Ni'n agor? They're friendly. Oh, good. Go on the cae, Yeah, come in guys. Dwi'n the massive para efo gynt ysgol. Yeah. Cos dwi wedi cael 90% o blwyddyn off o ffain. Dwi'n cael un boi yn fatha ysgol fi mynd at hwnna a wedi just symud i lawr. Iawn, lle a loadout o fi ta nesa. So rwy'n eisiau bod specific ar y nesa? We're just ready couple higher quest content. Dwi'n gael outfits na fi. Sut wyt ti'n neud unload backpack? Cos mae'n just wastad greyed out yn fi. Dim ond unloadio bob dim. So, mae'n unloadio chydig bach o stwff. I fi wastad. Dwi wedi unlock, dwi wedi reid point, dwi wedi reid skill point fi gyd yn marathon runner a youthful ones yma. Iawn. O ie, mae gen i skill. Dwi wedi... Cofiwch gwagio scrapi chi. Ti wedi unlockio'r workbenches i gyd, dydy? Dim quite. Mae gen i 4 ohonyn nhw. Dwi angen explosives. Na, Holy shit. Huh? Dwi wedi bod yn gwario unrhyw cash fi i cynhyddu stash fi. Mae gen i workbench, gunsmith, gearsmith, medical weapon. Ond i os ar un refiner na well o oedd o. Okay, yeah, dwi angen refiner a utility station. Explosives. Dwi am bod yn mad lad. Dwi'n rili licio rooster. Dwi'n licio rooster. Rooster fi efo customization. Na, di, what? Dwi wedi prynu helmet efo. Oce. Dwi angen... So ddim recommended gear yma. Chdi. Mae gen i a gun arpeggio, too. Mae'n rili dda. Dwi efo hwnna. Dwi ddim eisiau defnyddio fo. Dwi efo Osprey 1, de. Ia. Sydd efo holl add-ons i gyd ti ffindio. Ond dwi rili ofyn iwsio fo wan. So dwi ddim yn iwsio fo. Iawn, dwi actually yn mynd i dod a set-up. Top tip arall nes i ddysgu de oedd tod shield rechargers. Dyna shield recharger arall yn safe pocket chdi. Nice, ie. A wedyn gyd i'n just tynnu fo on a wedyn. Dwi'n bothered am adrenaline. Quick heal dwi'n meddwl, fel adrenaline. Dwi'n mynd i'r heal na di, just stamina, ie? O, wedi o? Ie. O, na, shit. Ie, cos dwi di mistake na bod yn dweud. Mae bandages yn crap. Ie, mae'n cymryd rwy swydd i defnyddio. Ynddi, a dwi'n ddim yn mor dda hynna. Give me a little smoke yn ei, dwi'n efo fi. Bent o. Combat ta looting di gorau? Looting. I guess. Clem, recycle. Mae'r un looting, ti ddim yn gallu cael light shields, ydy e? Ie. Ond, Ie, mae gen fi un medium shield eto rhy ofyn iwsio fo.
Mae gyda fi reid y hatch key. Dwi eisiau agor hatch key. Mae nhw'n defnyddiol, cos ti yn angen aros am elevator a pethau. Iawn, a ia, hatch key fe fi yn safe pocket fi. Expensive. Very nice, yeah. Wedyn nhw ni... Bydd hynna yn thing nesaf ni. Iawn. Confirm. Ydw i'n un gwn gai ynddo? Un gwn. 2 gwn. Ydw i'n mynd i ffeindio gwn? Oh my god, eisiau ddim dod o bullet! Oh my god. Ammo. Light. Heavy. God, lle ammo. Light. Iawn, dwi'n redio fyny. Ti'n cofio upgradeio stash chdi? Ie, Dwi'n 88, mae gen i. 184 di stage stash fi, a fatha. Dwi'n hoarder, ie. Stacks defnyddio. Ie. Na? Dwi wedi gwneud y problem o googlo gormod am y gem ma. O, ti isio wires? Ie, un wire. Che, fe wneud e. So dwi'n constant. A ia... Un wire ti angen? Wire to wires? Just un wire. Obtain 6 wires, mae'n deud. Iawn. A mae gen i... 5. Iawn, mae gynnu fi... Ie. Mae gynnu fi 39 yn nhw. So ddoi a 9 iawn efo fi, a neud dropin off i chdi. A gyda fi gynnu fyny. Uncommon, ie? Uncommon wires, ie? Dwi'n meddwl, ie. Ie. Dwi'n methu splitio hyn. Ti'n methu splitio? Oce. O, mae'n yn ca. Iawn, ca. Dwi'n just mynd i recycle llawer bethau, cos does gen i ddim clem. No, paid o'ch eisiau cyfod dim, sbio'r PDF. Reference y PDF! Ond, mae'n just cymryd o'r swydd. Reference y PDF! Wel, dwi ddim yn meid o rwan, cos mae'n just cymryd o'r swydd, felly... Beth ydy ddo, dwi'n cadw stwff byddai methu defnyddio am fatha... Dwi'n convinced am 30-40 hours, a byddai di ffindio nhw byd hynna. Fatha, mynd un yma, ydy o. Arc circuitry. Ond cael ei iwsio ar gyfer level 3 refiner. Dwi ddim yn lle i dechrau neud level 3 refining. Common thing there ydy fatha... Os yn dweud arc, ti eisiau cadw nhw rili. Oce. Heblaw, os dweud arc coolant, neu arc rydl, neu arc... Well, like fried motherboard, fried motherboards. I'll go here. Mae pethau'n bwysig yr ei sensors ti'n cael, fatha wasp sensor, hornet sensors a felly. Ti ddim eisiau gwared o hynny, ti eisiau cadw hynny. Iawn, mae gennym fi Raider Hutkey. So ni am Raider Hutkey. Raider Hut. Raider Hut. Ie. Dwi'n beth gweld maps tan ti fan ma, so... Oh, sorry, ti'n barod? No. Sorry, nes i ddim... Oh, sorry, nes i ddim sylwi. O'n just like, pissed off gwmpas. Dwi'n referenceio'r PDF, beth gyda fi. Ffrwytha fe, da eisiau cadw. Lemon, apricot, prickly pear, olives a catben. Apricot a mushrooms. A very comfortable pillow. A gyfer scrappy.
Dwi wastad on edge bod dwi'n dod fewn efo gear go iawn fi. Ti'n atgoffa fi o'r... Be di'r... Oh, yeah, PNG for mobile, nice. Oh my god, man, really high def of it. Safe to recycle, okay. Yeah. American... Okay, coolant, yeah, Fitness. nice. American Fitness. Na fo, Richard Simmons. Fo, ti'n edrych o'n ti? Be? Mae cymeriad chdi edrych o Richard Simmons. Yeah, o'n i'n just really struggle efo wyneb ar y haircut. Ie, mae haircut very underwhelming. Nes i just dewis rhywbeth. Yeah. Stwp. Pam fod lot o games fel hyn efo underwhelming customization? Iawn. Skins, Oh, I'm yma. saying. Gwyneb ar Yn wyty fan'na. Oh, lush. Red alert, Raiders. We've spotted a harvester in your area. A queen is guarding it with her life. Only engage if you've brought the best gear, lots of backup, and a very good plan. That's good for the wires yma. Dwi fod i cadw... Rattler a smoke grenade a defibrillator, man. Eitha, like, da, reload out. Dwi fod i cadw'r gore... Os dwi'n gwrando ar TikTok yn iawn, dwi fod i cadw y raider key yma ar gyfer night raids yn unig. Ah, okay. Ond dwi'n rhy ofyn i night raids. Yeah. Dwi'n hapus yn like, the practice grounds, right? Yeah. Hyn y bryd. What? Return to surrounds. Dim defnyddio fo eto, cos mae'n like... Dim acw Yeah, man. Cymraeg yma! Yeah, Oh, let's shit. just waste it. What? I'm already Kai. Dim Yeah. acw... O, ni'n acw helwt o ddo! O, ni'n mynd dall, y ffucking... Ti di fynd? No, dwi'n mynd! Oh, no. 9,000 coins ydw. Oh my god! O'n i'n mwch ddim gawn efo ac o'na uffar o lŵt atho bunker Fortnite. Ti ddim weld hynna ar TikTok na? Oh my god! Iawn, tydych chi'n Oh my chwarae God, dwi'n ma' 'na mynd i pobl. panad y diod ta. Ond o'n hwnna... Oh my god, mae pobl yn syth i hefyd. O, deud... Oh, shit. Deud friendly, just deud friendly. Na. Dyn ni ddim yn Iawn, friendly. dwi'n mynd i... No, diod, ys ydyn. Hey, don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! All right! Dim help. Oh my god, mae oedd yn mod o'na. Don't shoot, sorry. Right, ble ni'n mynd ta? Cos o'n i'n trio pingo nhw, felly rhaid fi aimio fy gun. Let's go to that location. Yeah. A Go to dwi'n that meddwl maen nhw'n location. meddwl, oh, he's shooting at me. Yeah. Ble ti eisiau mynd i? Let's go to the spillway lanes. Go to that location. Just like a load of backpacks, dwi'n meddwl, yn mynd yn ôl i Emrys. Yeah. Oh man, gath Emrys wires fyd. Oh no. Yeah. There's a plan over wires yn mynd. Domes eto.
Yeah. Let's go to the domes. The domes. Dwi'n dal trio dysgu'r buttons, because dwi wedi bod yn chwarae Battlefield efo'r Yeah. R1 ping. Dwi'n wastad, like, yeah, sorry, the button over here. Yeah. Efo'r emotes hefyd, mae'n just... Cos pan ti'n chwarae efo strangers, ti'n defnyddio'r emotes, like, lot. Yeah. Mae'n hawdd ar y voice chat. Yeah. Hello. Yeah, mae gael yn mynd o un game I game arall efo controls sy'n just slightly gwahanol. Yeah. Especially yr quick wheel bandages. Yeah. Mae'n like tipping back, awkward. Cos ti'n equipio fo, a hynna ti angen defnyddio fo. Yeah. Oh shit. Oh shit. Mae 'na rolly balls. Nath chi cymryd y tîm na allan ta dwi'n gadael chi hwnny? Na, ni'n amicable. Yeah. Dwi'n mynd cwyl yn siwastio cyn awan. Yeah. Mae'n eitha doniol. Mae'n just 20 seconds hefyd efo'r hatch. Yeah. Mae'n really gyflym. I mean, o'n i wedi wires, o'n i wedi ffeindio 2 wire yn y tŷ na hefyd, so o'n i wedi fwyd a digon o wires o'ch di. It's bonkers, cos dwi ddim yn ffindio nhw o gwbl. Ruined parachute water filters. Hein di'r un pobol nath i'r game finals, ie. Ydy e? T'w gwybod ni hwnna am top weekend, ie. Yeah. Ex-South Development Leader Battlefield. Oh yeah, ti'n... Yeah. Nes i cael overstimulator yn chwarae finals. Nes i joio am to weekend, a wedyn, wel, nes i chwarae fo owain. Finals. Yeah. Nes i chwarae fo tipyn, ond mae'n just tipyn bach gyflym am fi. Ynddi, oedd yn hyn gyflym, a... Ie, yn joio... Sweaty. Ie, basically, sy'n ni'n chwarae, bydd rhywun yn dinistro. Yeah. Okay, then on mission V, destroy 3 houses. What do you know in it? Hornet driver. Over here. Arc power cell. What? Oh. The pobl yn, Oh, just right Yeah. Mae'n mwy yn dod. Right, let's get... Watch allan. Oh shit, hwnna'n un eitha mawr. Oh man, dwi'n... Ydy e gallu gweld fi yn y bush hyn? Defnyddio'r shield. When in doubt, charge. not out. Yeah. Na, mae di'n gweld fi. Woo! Hornet. Yeah, ti'n iawn. Yeah, we should go. Don't be a hero, am I? Yeah. Don't be a hero. Ma, dwi'n enjoyo, fatha, o fi di ddysgu, mae solo, mae pobl lot with forgiving solo as viewers. Ond, mae yn bach yn scary, bod ti'n dweud,
friendly. A dda... Ie. O, dwi teimlo really vulnerable os dwi'n ad y hynna'n. Ie. Mae'n just teimlo fel... Yn enwedig os ti'n... versus 2 drones neu rhywbeth. Like, maen nhw'n really cryf. Efo 2 pobl neu 3. Ie, ti'n gwybod. Team up gan nhw, ie. Ti jyst eisiau un i cymryd y hit i llall cael amser i syth nhw, ie? Ie. Especially with the reload times, maen nhw'n... Ie. Unforgiving. Mae i'r de chi fan'na, mae yna dôn bach. Mae yna dwi'n cyddiad. So... Peinio. I chwith speeders yna, jyst lawr lôn, mae yna dôn bach. So pan dwi'n hwn, dwi'n cyddiad yn hwnna. Ie. There, by the lone dome. Cos weithiau gyda'n rei masif ddod i fama. A ti'n cyddiad yn y dôn, ti'n gallu splintio. Dwi'n beth dwi'n dall ddi. Efo'r e-map, dwi'n gwybod efo'r e-maps na ddim. Ond efo yma, ti'n bod chi'n cael hwn wan. Ydy'r hatch yma out of commission wedyn? Ie. Ie, mae'n out of commission wedyn. Down, ie? No, I remember mae'n just allan. Completely wedyn am y rest o'r game. Cos mae'n un o'r maps lle ti'n mynd i basically mynd i ddol o tren ti, ie? Mae hwnnw ti'n gallu neud o bob yn y hyn. Oh. On y... sa'n siŵr te. Efo pryd mae'n bwrw like a cooldown wedyn mae'n unavailable, ydy e? Mae bob un map 50 minutes yndi. Fel sy'n mae'n weithio de. So pe ti'n sbio maps, ti eisiau checio faint amser sy'n rôl nhw fo. Ie. So mae'n nuclear warhead wedyn yn dod lawr a'ch beth gyd i fyny. Ti dal eisiau wires, na ti? Ie. Dal gyda fi. Sure, eto. Oce. Un lle. Damage rocket driver. Oh, new destination available. Nice. Ooh, pa'n ti'n locio? A spaceport bach yn boring I rwy'n low level. Cool, mae gen i'r wires quest hefyd nawr. Ti eisiau wires hefyd? Dim ond 3 though, apparently. Ie, dwi'n mynd I splitio packs though. Ie, mae'n fine. Dwi'n 10 wires. Okay. Nah, I didn't really deall that once. Alright, nice. Smoke grenade, defibrillator. Yeah, mae gen I fi little smoke grenade. Gen I fi light impact grenades. Basically, blaze grenade. Os efo blaze grenades there, to the rei fatha spider massives well, to 3 hynna ti isio a maen nhw'n chwythu I gwynab nhw a maen nhw'n gone. Nice. Oh my god, dwi'n bon llenwi stash fi'n barod. Gyda fi fatha 348 just of rubber parts. Dwi'n just yn hoarder pan dod I games fel hyn. Dwi'n cofio fatha 2 flynedd o si ail Final Fantasy 80 fatha game gorau fi erioed a si chwarae remasters 2 flynedd o. A dwi'n cofio fatha mynd i'r boss dwytha a dal ddim iwsio items fi. Cos o'n eisiau gorffen y game efo 99 items o bod dim. O'n i fel hyn yn rust. O'n i'n gyndyn I gwario stwff yn rust. O'n I bai fod yn ei rhyw fath o project. Ie di hai fi, dwi'n dal... Wel, faint dwi'n dweud hyn I oed, dwi jyst isio gallu chwarae rest. Eto.
Dwi'n faint dwi'n joio game yma wan, mae just fi'n dal y feeling na. Sy'n bawd. Untoxic rust. That's the dream. Untoxic. Untoxic rust. Pipe dream. I lived it. I'm died 3 waith peth i chwarae ddysgu. We lived it. Yeah. We lived the dream. Yeah. Setio fyny tu allan o ddim yn streamio cos o'ch chi'n para. Cos o'ch chi'n gwybod. Iawn. So, pa missions gyda chi? A wires in. We've had to build our topside infrastructure and stages. 3 wires ac 1 battery. Apparently dwi wedi cael a couple of wires already, so dim ond 3 yng. Chi'n deud sy'n dweud battery with me fynd? Sorry. I'm the hoarder. Dwi'n llenwi stash fi. Nes i neud tan 10 free loadout runs a just llenwi stwff fi a just... Yeah. Dwi'n bod yn chwarae... O'n i eisiau brynu Switch 2, ond i eisiau sefyll oli yn un game o'n i really eisiau chwarae Switch 2. Oce, cyn i fi cofio, cyn i fi'n cofio. Bailey Harvey, R.I.P. Miss you, big man. Does she be good with them back then? My new designs look great on paper, but I'll need someone to chuck them at Yeah, ti'n mynd i splitio packs, though. Yeah, Wel, gyd i 3 splitio packs. Oh. Nes i 3 splitio packs, o'n i'n mynd. falle, y ti'n cwblhau y quest just gan pig nhw lan, neu ti angen extra? Dwi'n bod ti extract yn dwi'n meddwl. A ti o? Mae'n dweud obtain. Falle? Dwi'n dod os o'n literally just pig nhw lan. Salvage na. Methu ddim. Splitio fo. Dwi'n mynd i... In the safe pocket. Up there. Dwi'n mynd... Bwysig. Tu ôl ni yma, mae yna... Lle yn siwr o TikTok. Best spot for gear, lad spot for gear. Mae algorithm TikTok fi. Sut ti'n mynd lan fan? Sa'n byd yma, ducktep, mae gynnu fi ducktep. Oh! Ooh. Oh, wolf pack. A grenade that scatters into multiple homing missiles. Each one targeting arc. Sut mynd lan am mynydd yn? Oh, dwi'n cael epic grenade ar hwn. Ie. Gofwch agor y stashes i cael free XP. It's free real estate, lads. It's free real estate. Dwi wedi cael zipline yma, sy'n eisiau blawr at ys. Mae'n arch fan hyn, Emrys. A weapon case by that building. A TikTok yn dweud y gwir? What? Iawn, what's the plan? Fi'n ffeindio muscle break. Let's go to the scrapyard. Scrapyard, testau annex a oma. Sure. Serpentine. Yn hoffio'r ffaith bod like a hatchet nid yna fe gwneud zipline ddim actually like ar y zipline. Roedd fi'n sylwi hwnna ar yr open like beta hefyd. Dyn nhw'n to play devs, okay? Oh, sorry. Dim triple A budget. Yeah. Hynna pan maen nhw eisiau AI, okay? Yeah. What i'n meddwl oedd like a voice acting yn like
swnio'n crap. I was like, oh right, mae'n ei. Yna ddipyn o podcast dwi'n dilyn ydi siarad amdano yr thing AI nhw. Ie. A mae yna thing ar gwylod Steam Store page nhw wedi siarad amdano our approach to AI usage. Ooh, container. Over here. Yeah. Like we're in fire open beta, I was like, oh, my voice acting either this shit. Oh yeah. Number plates, motor. Ti'n i iwsio'r ti'n gael spin ar yr voice changer, dydw? Be? Yna built-in voice changer yn y gema. O, dio? Oes. Like am party chat? Yeah. Oedd o'n really weird am dar Morgan siarad. Morgan? O, wain. Oedd un o'r lleisiau'n swnio fatha Morgan. Dim yr un lle chdi siarad y merch, fatha. Oedd yr un merch Hello, really everyone. off-putting. No offence. Hey guys. Oh no! How we playing tonight? Oh my god. YouTuber switch, don't it? Ar un swnio'n iawn mae'n Cymraeg. Beth ydy ddo? Alla i'm dweud os fysa ni ddim... Sa chdi ddim yn party chat mynd i cwrdd hwnna. Dwi'm yn gwybod os fysa ni'n meddwl na... Ie. Mae fama yn effin barn. Byd yma. Yn i'n mynd? I'r testing annex. Let's go to the testing annex. Wedyn... electrical tower a wedyn gael ni... Rusty boat. Sgwnnw chi certain mission eisiau ei wneud efo am y wires na? Na. Un cwestiwn unig. O, fama dy'r un... O, oce, fama. Mae'na thing o fama. Un o'r un masif yma. Pab mae'n dweud, like... Ni wedi bod na, dim ond 5 munud, a dwi wedi cael, like, full inventory yn barod. Ie, mae'n di agor hefyd, ti'n mynd rhywun. O, sbia, un o'r un fawr yma. Oh, shit. Rhaid efo fo posib i, like, expandio the backpack hefyd, ie. Efo'r, augment to the looting Mark 1 na, felly. Okay. Dwi'n licio testing annex on. Friendly. Snitch. Na, back boy efo gwrn. O'n i ddim mynd o'r snitch. O'n i i'r electrical tower. Go to that location. Bydd yn iddo? Dwi'n reit... coward up, de? Na. Push to talk. Down arrow. Yn fanna mae'r... There, by the testing annex. Fanna mae'r thing un o'r de. Mae'n wastad thing yn fanna. Yeah, mae'n hatch. Down there. Yeah. Mae'n wastad stash yn fanna. Okay. Our courier, there. Dwi'n really licio'r concept efo PvPvE, ie. Ie. Mae'n just adio tipyn bach o edge ar y game. Mae'n... Ie, mae'n fatha version mwy sedate o Hunt Showdown. Ie. Cos efo Hunt, ti'n like... os ti'n marw, ti'n colli dy character, ie? Like... Ie, ti'n colli dy dim yn really appealio i fi. Dwi'n cael
phases o licio hynt, a dwi'n phases o fatha, dwi'n meddwl bod yn bollocks, a phases dwi'n meddwl bod yn awesome. Yeah. My friend fi'n gweithio am a hunt showdown. Like in a... Yeah. Yeah, mae o'n... We're cool. Dwi'n licio fod fatha, sa ddim fatha, cos mae pob yn... hen gynnad di o. Yeah, mae yn. Ond mae'n dal yn mynd, like, eitha gryf. Like, fel Dead by Daylight, efo core fanbase. Yeah. Loyals. Eitha cool. Dead by Daylight di'r unig thing dwi'n myth. Mae'n yr unig un dwi'n stryglo fo. Fatha Limmy fan. I can. Hey, a processor. Dis gen I ddim lle yn fy backpack rwan. Sensors. Plastic parts. Dwi'n meddwl mae'n stuff ar top hefyd. Oh, wires. Am Owen. Oh, wait, faint o wires isio? Tree. Dwi'n mynd trystio'r dau foi nath ni weld o fanna. Over there. Na. Na. Ond, y training annex lle ti'n mynd am dy, like, mission cyntaf, felly... Yeah. Falla ma' nhw'n eitha noobs hefyd. Stim... Iawn, water treatment elevator. Iawn, o'n i... Ai, basod gynta, a dyn, os dyn nhw'n gyfio fyny, gwch chi dim. Mae wastad lot o robots yn yr un yma. Yeah. O, dwi'n agor o. Dwi'n di... Gweld o hyn. O, ta hyn, ti'n dweud, hynna a lwpio rownd. Shit. Gun parts. Out here. By me. Mae'n lot o bobl, ti'n fanna, de? Ti'n gallu jumpio. Ti'n gallu jumpio o fanna i hwnna. Ie. A ti'n mynd gwneud dim damage. Wel, hyn oed os ti'n, like, marw, fedrwch chi'n crwlio. Ie. Oce, ydyn ni eisiau beth arall, ydyn ni'n exfilio. Dark Ghost ti angen shield. Yeah. Ti eisiau fi call elevator? Ie. Yeah, no. A gwachod allan y fanna, cos mae'n lot... Dwi'n gwybod bod yn seithi fi fanna. Ie, no. Oh, some gun parts. Over here. Wait. Wires. Wires. Oh. Over here. Nice. Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod, oes ti'n amdano ni. Stand by.
There, by that building. Nice. So neis o'n i yno ac ddim yn lladd y dau boi na yna. Di byd yn y ffaith yn ei ofyn nhw. Yeah. Yeah, dyma quest. Ti'n gael epic use gneud yma. O! Mae ti unlock y backpack. Mae literally just yn tynnu stwff sa chdi ddim yn mynd fewn efo chdi nesa. Mae gen i... So mae loadout chdi dal yn iawn. Cofiwch o gynnach chi hefyd yn stopio yn repairio. Wyt ti di unlockio'r map nesa, Owen? Sut ydw fi'n edrych ar hwnna? Mae so wedi dweud, Buried City. Sgwch chi Buried City? Ww, illa gyd dod i Buried City. O na, 25 minutes ar ôl hwnna. Rwy'n methu gweld. Ble dwi'n gweld hwnna? Os yw'n di play, ddod ydych chi beth unlock. Eithaf ti'n cael gos dwi di unlockio fe hwnna. Rwy'n methu... Os gwasgu play, mae'n just mynd i'r loadout. Ie, oh shit, gos fi di'r head of show. O, ti'n o... Yeah. Iawn, dwi eisiau just... cael hyn yn barod. Dwi'n sticio hwnna, dwi'n meddwl. Lle nes ti prynu shield recharge per traders? Traders, ie. Dwi'n neud nhw, an. Gadgets, dwi'n meddwl. Celeste. It's gonna be it. Mae'n goll yma shields fi. Clinics, your recharger. Ie. Cofio hefyd, os gyda chi free loadout kits, allu di banna ti gwari hynny. Yeah, dwi just weld fo. I'm looting MK1, yeah? Yeah. Okay, mae gynnu fi lure grenade yn dod efo fi tro yma, de. Mae gynnu fi Wolfpack grenade. Scatters with multiple homing missiles, each one targeting arc and deal explosive damage. So hwnna handi i'r... os ni'n dod o daws un mowr, e. Gynnu fi homing in. Dwi angen 1 metal part a 3 arc alloys. Did you sure? Metal... 1 metal part, dwi angen. Just explosives peth. Ond dwi'n mynd i... Beth mae shields fi? Dwi'n eisiau paid dweud dwi'n eisiau shields fi gyd. Oce, wedi deg efo. Iawn. 24 minutes ar ôl, spaceport. Ond i trio Buried City, gos da chi'n cael dod efo fi. Refiner, un. Gen i. Be di hynna? Ie, ond ni'n meddwl refiner well na bys yma. Durable cloth, wow. Mae durable cloth really anodd cael gafal. Ww, gynnu fi... Purple bandage. Ww, ie, dda. Beth ydy, dwi'n really eisiau gwario pres o stwff tan dwi di maxio allan stash fi. Yeah. Iawn, da ni'n di'r Buried City fe mwan. Os gen rwy'n missions i wneud? We've had to... Dal ar un wires. What a waste. Gonna be The amount required. of fabric we're squandering on Supplied though. Oh my goodness. Don't forget about get a searching the Hornet drones after you driver take them down. and destroy a snitch.
Bury titty, repair the antenna. Oh, mae gen I hwn o drive yn inventory. Wel, dwi wedi neud... Ie, mae'n repair antenna. Sorry, visit a field depot ac repair the antenna. Ie. So ti'n mynd Rhaid i fi wneud o un round. Ie. Ideal. Dwi'n neud hwnna. Ie, rhaid i fi wneud y dau yn yr un round. Ie, mae'n rhan o'r un mission, de. Dwi'n gwybod ysdi ffilm depot sy'n mynd ar y map. Ti'n mynd ar ben to, a ti'n mynd at y antenna, mae'n icon melon. Ni wedi cael y mission na ti, cos sy'n wedi gallu hynna, so llethen ni cael off dod trwytho fan. Little un, just y bynnu fanna. Field depot, let's have a look. Let's go. This is Shani. Hope you hear me all right. Keep your wits about you, Raider. When facing a drone, a careful shot to the thruster is far more effective than riddling them with bullets. Dy fynd ar map ti, dy ti? Nice. Dwi wedi clywed, like, soon. Crashed. Oh. Go to that arc probe. Okay, efo chdi. Ti at to do? Visit repair the antenna on the roof. Ti'n fynd ar antenna? There di o field. There di o. Ond ni'n meddwl neud field depots ar y map. Ddim, ta ti'n gweld nhw. Dwi di neud o'r I've done the field depot pethau blaen. Fel arfer mae'n ar y map, ie. Dwi'n cofio. Gyd i'r rest nhw. Arc probe, here. Ooh, station. Iawn, oce, ffordd awn ni. Ond ie, Let's go to the Grandioso apartments. dog collar. Oes na... O, mae gen I dog collar yn fy inventory. O, ti efo dog collar, ti angen... Hwna ti'n iwsio i unlock i upgradeio pethau chdi. Iar chdi. Ie. So, paid o'i dyfu. Ti am. Cos hwnna di AFK thing chdi. O, nhw'n sgwffio yma. Wow! Mae'n dau pobl. Hey, don't shoot! Sy'n seiti nhw? Ynddo. Don't shoot! Okay, nice. Gyda far yna. Bad call. Shit. Pam wyt ti'n safe I nhw? Sorry. Ta bod yn neis fy nhw. My god, nhw wedi murco fi. Ne fi hefyd. Lads, put my hands up. Okay, maen nhw'n pinio fi. Clad un ohonyn nhw. Oh shit, na! Ar y to, maen nhw...
Yes, did you lladd nhw? Ideal. Dau ohonyn nhw. Nice. Oh no, mae'n dau! Mae'n dau! Oh no! Fuck! With my tree. Warning. Tri ohonyn nhw. Wel, dau ohonyn nhw yn hynny. Maen nhw wedi taflu... Man o. Ranger. Ah, he's gonna shoot. Nice! Shit. No. Oh shit! Oh shit! Careful. Look at Gunby! Howdy Kevin! Howdy Kevin! Oh my god. Oh shit! Oh my god. Ydyn ni'n dal yn cwffio... Pwy ni'n cwffio hwn? Oeddwn ni'n really agos I lladd nhw. Shield being broken. Nes I lladd dau ohonyn nhw, ond I ddim sylwi oedd na'r entire person na. Ac, ath o revivio ar ei teammate. She gael ddim ult yn ddod i'n gwneud. Gear loot. Ah no. Fuck. Right, play miner. Oh, dyna fi. Yeah. A dyna nhw. Just get in. Oh! Bydd yn ofalus, bydd yn ofalus. Dead, dwi'n ffordd. They're just safe if you all. What the? Dwi'n dal yn seithi? I think, yeah. Well, a shot yn dod arno fi, ond sa'n siŵr ble. Mae gen I defibrillator, ond dwi ddim yn siŵr os mae o'n defnyddio. Yma. Look there. Yeah, that one. Oops. Nice roll, Lemurs. Get the shield recharger. Oh, I my shield fi wedi torri. Oh, my all doing the. Yeah, fi'n trio doing camp for bodies. Yeah, okay, maen nhw'n dod ar Ydy, dwi'n gweld nhw. Faint o'n nhw'n sy'n wan? Dau yn nhw. Yn un o fama fel la. Ti beth I mynd prone ar y game then? Si. O na, dim pro. Oh, bollocks. Sŵn dwi'n ra. Gadael... Dwi'n mynd I cael nhw'n mynd at y sŵn. Dwi'n ddigon yn nhw'n chydig ffwrdd. Lemurs. Oh, shit. Beth? Mae'n dod fedro fan hyn? What's happening there? My tree bloody things wedi dod. Gyd yn dod ar ôl chi yn ys.
Nice, Emrys. Dyna trick ynddo. Ie. Syth like, yeah. Nice. Oh, I know di marw. Yeah, we ddim cael unrhyw... We ddim cael unrhyw... Pobl go iawn? Yeah. Yeah. Sorry lads. I have that one up. Give the exfilio in there. No, it's nice i bod y bad guys. A ni eisiau gwybod sydd yn teimlo. Hein... Back o edge. Rydyn ni. Hein so yn... Fel o'n i'n deud, oeddwn ni'n really agos i lladd nhw. Ie. Just nes i ddim sylwi oedd na trio. Dwi'n meddwl oedd na da. Yr unig peth am y gem, ti'n mwyn gwybod fatha... Dwi'n lot o gael o, mae'n one shot, ti'n gwybod. Mae'n ti'n mwyn gwybod beth i... Dylai fi heb casually syth nhw. In my defence, o'n i'n meddwl y boi ben i hun, a gan i'n meddwl yn chicken kill. Na hwn. Just got the shot. For train transport. So dim fi. Ie, dwi'n mwyn di headshots yn thing yn gem ond ddim. Dwi'n ddim yn siŵr. Mwy damage i falle. Friendly. Oh, shoot. No! In my defence, we want to look Fuck. Oh, okay, o gyda fo gwn da. O'n i'n efo fy loadout go iawn hefyd. O'n i efo loadout sgwyn mi hefyd. Same. No. Yeah, lads. Oeddwn ni'n cocky. Boots. Mae fi'n cael Venator blueprint mewn a safe pocket video, so... Rwy'n hapus am hwnna. In my defence, mae'n blueprint am... Dwi'n cyfyn nhw'n syth yn ei, so dwi'n heb syth yn ei dita. Dwi ddim proof am hynna. Pa skill tree ti unlockio? Dwi'n reached yn all. Os i'n dal efo Striim i fyny, dwi'n 100%. O na, dwi'n lucky ni. Ideal. So mae increase max stamina fi'n full a moving around cost less stamina fi'n full. Oh, mobility. Yeah. Oh my god, dwi ddim wedi rhoi un yn mobility. O na, dwi'n hwnna. Dyna fe TikTok yn deud, ie? Hwnna mae TikTok yn deud. Right, okay. A dyn, wedyn, beth ti'n wedyn ydy, ti'n mynd holl ffordd wedyn i security breach o fama. So ti'n mynd fyny hwn wan. Ti'n cael security breach. Iawn, oce. Oce. So ti'n pwynt popeth mewn i mobility a wedyn security breach? O ffordd dwi wedi ddall ydy, ti yn mynd, bob dim yn marathon runner a bob dim yn youthful runs, ti'n mynd o 5 to 5. Yeah. Wedyn ti'n mynd ar yr un coch ar hyd y top tan ti'n unlockio security breach. Okay, that's the meta. Okay, nice. A mae cam install na yn bug. Hynna pam di pobl ddim yn siŵr. Iawn, okay. Quest. I smell success. Ooh, I smell success. Oh, New grenade design stood the test, huh? I can already think of dozens more improvements, but that's great. Come back when it's done and we'll see about that reward. The mission, Iawn. Be am, Dwi amser yn mynd arall, be am un free loadout raid arall? Yeah. Okay, nice. Cos... Oh, 7 munud ar ôl hwnna. 7 munud. 7 munud yn gyd?
O'n i'n nôl i Buried City, lle. So pointed in 7 munud, cos mae'n a little nuclear weapon yn lle fynd o'n ti. My bad. In my defence, ddylech chi heb di gadael fynd hynna. Random yn syth y person yna. Ddylech chi ddim fi ddim hynna. In my defence. Better know that feeling hynna. Sy'n neud i'n weaker tîm yna. Guaranteed y boi na yn un tîm doedd. So di syth yw arall ysa. Yeah. Un yn nhw ar ôl, so... Yn mountio un. Tian Wen here. You can call in a drop from a supply call station. Just keep your gun at the ready when one comes down. So chi efo mission, Ratio. So they just need good old fashioned wires. Which wires are back. Gisha put efo wires. Huh? On the wires. Dim ots, gwneud rown nesa. Iawn, dwi'n mynd i... By the Grandioso Apartments. Duct tape. Duct tape, paid o'ch beth. Recycle duct tape. Huh? Recycle duct tape? Na, paid o'ch recycle duct tape. What? It's metal. Paid o'ch recycle fo. Ti'n cael yn mynd yn... Pam? A lot o stuff yn eisiau duct tape. Oh. Bydd yma. Bydd yma. What the hell? Wel, chi eisiau sedd e? O, oce. Gwneud melee. Mae adeilad yma yn crap. A Rocketeer husk, down there. Oh, shit! Fucking pelly shit, mama. Nice. Crap, sy'n byd yma? Whoa. Ooh, dwi'n gael hwn. Snitch. So os dy snitch nhw awr ti, mae'n redeg i ffwrdd i cael iawn, oce. Makes sense. Yeah. Shit. Oh my god. Redeg. Shit. Mae'n a tri yn wyt ti o ti, Emrys.
Yeah. Dwi'n di echo fo, de? Oh shit, dwi'n see hwn. Whoa, my god! Clip that! Clip that! Overhead. Fyna, big parkour fyna. Is she epic parkour fyna? Ond ie, ar y zipline, she jumped off a mynd ar ystol. Mynd ar ystol? Do, o, dwi di, paidwch yn poeni fo, dwi di clipio hwnna. Oh shit! Mae hwnna'n viral. Oh shit! What the hell's going on? Hornet, over there. What's it? Murder dealer. Die dros yma hefyd, sythi at pobl. Mae'n raider. No! Gas, just flames coming in the way. Oh, god damn! Salvageable parts. There. Oh my god. Bombardier. Dwi'n cael nitro yma fan. Dwi'n cael nitro living there. Oh my god. There's loads of new ones in. What is happening? Seen it check out of northeast? Oh my god. Oh, lovely. Hello. Oh, wasp driver in Emirates. Oh. Ti isio fo? Gai o? Ti goffin nhw fo. Dwi'n isio. Ie. Iawn, yn iat. Yn i mewn o'r ti'n edrych am ni. Oce, mae gennym ni... Ydyn ni'n cytu... Oh shit, mae'n dda. Oh, put that shit out of ammo! No! Oh shit. Mae'n electri nhw'n dod I ti Emrys. Ow! A fi. Ah, mae hwn di glitcho, dwi'n mynd I fyny o ddo. Good god, mae'n loads o gofyn. What the? Oh my god. Ie, sgyn fi ddim ammo o gwbl. Dwi'n rhaid fi checio allan. Rhaid ffeindio ffordd allan o'n ble, the name, Jesus. Fama. Bombardier, let's over there. South Roma Metro entrance. Oh shit. Look there. Dyn ni'n barod I fynd? Cos dwi... Yeah. Dwi ddim efo ammo. Oh shit! No! Fyw. Ww, ti'n iawn?
Mae'n sôn i pethau ni fe mlaen. Oh my days. Iawn. So beth hwnna ddysgu fi, y stream yma, di bod yn villain ddim yn talu. Ond gen i'r amser nath ni effio fyny, di'r amser nes i diseidio o'n i eisiau villain arc. Yeah. Iawn, dwi'n goffi'n y stream yna. Goodbye. O, just goffi'n y stream yma. Ond, Glut. Yr unig beth dwi'n teimlo amdan